waliwo ekitalo kibino abantu bemagamaga olw'okuviirwako omutiyami oyo n'ebindi kamala ebiri mu politics w'eggwanga. Saasira eweire wabairewo ebigambo ebyogeirwa ku ngeri ki enkuza ey'abaana gyerigemebwamu. Ababaka abandi batera n'okwenda okwantu batuleeta regulations oluvannyuma olw'omusomi okubuukira mu Namunkanga okujja okulya akabaga akamalako omwaka akaisomero era Jesse Muyingo yabe mukambwe eno yakati tubeewo okunengalaga lwaki omwana yandibuuse mu ibbanga okuyidde okulya akabaga akaisomero akamoolo. Nti n'ababaka baona baaliwo wabona babuukiranga munoni ebintu byabanga biti ebiri kutambula mu ngeri n'endala stiru Saasira eno emisolo gikayogeza na Uganda obwama Mwami Museveni yaganyine kuna abasuubuzi ekololaawo era babe bayikuwanda muliro mwerere bakanti okitibwa president oyenda enteekateeka yo n'abakabu kutulemesa tuve mu busuubuzi tukobere era okumaliriza nga abasuubuzi balika nti we mulemererwa okola ku nsonga daife we tuteesimbawo tujjage ssente daife d'ekisuubuzi tulondeyo abantu baife tubateemu ssente bavuganie n'ababaka aba parliament abaliyo. Ensonga eno y'emisolo eri nti ekatinga cross eiwanga lyonna lyonna kambuze ku ababaka b'enna wano mu kisenge emisolo bagibona batya amafuta gali kwongerwangaku ate nga tubeeye tubonose ga bbeeyi already. Ensonga eyekuusa ku ifris abantu bakagiwakanya balikoba nti wetuba tusoloza omusolo tusoloze busolo zaye lwaki muleete n'enkola eyokoba nti bibe nga bya kyuma tute ku kyuma tubikize nga ku kyuma buli ketutunda tuyingizeemu. Honorable waliyo mukantandike niwe ku nsonga comment yo ku nsonga y'emisolo abatyamye abe Uganda ndala abasuuzi bo mu Kampala ate nga Kampala ogidi bulungi nti kunganiro ly'eiwanga abave Kagoma abave Kigulu bali eyo bakoleyo business bakambwe ku misolo bandi obukambwe obutuukaine. Grace ntako kweyanza bana Uganda bona abo abasobola era babona nti ensi yaisu etaka okulankulana ntako okoba mwesigwa nti ekikukwatagana n'omusolo ebula igwanga lyona libaawo nga wabula musolo. Era nze ndowooza nti abasuubuze baisu ekikulu eno tikunyiiga nti lwaki bali kuwa omusolo aye ino ekitera obanyiza ebiseera ebisinga obungi nti omusolo gwe bali kuwa biki ebyo gulikola kintu kikulu ino. N'olwekyo okumusolo guno wetuba okukukolera wamu wona nti omusolo tigunyigirire mu busuubuzi yenka. Omusolo nanzo memba wa parliament gwiza kunkola kunyigirira kuba zeena mwesigwa weno oyabo kugula ekintu kuiduka zeena wali omuwendi kwabo okikola okigula esaati wena gigula wena woli kwabo ogikola ogigula aikai tutaka services tutaka government otuwe services twetagisa okubana enguudo twetagisa okubana malwaliro twetagisa amasomero n'abakozi ba government bona batutuucha ku services ejo bona betagisa twetagisa okubana idembe n'ebitongole byona kyovu bona nti buli mwaka gwe sente buli mwaka tukole budget ng'okole budget eyo nti ebiseera bisinga obungi ino budget we tukola kai twaswire government ene we yatukire mwesigwa nyinzo okukoba nti wewe yinzo kubanga abairo kali ezalibwa wenta oba abairo ozalibiro abairo kali rukumirwenda kinana na mukaga wali osirawo nendo okukobera nti budget yali tetuka na mu buwumbi ekiseera ekyo budget yali tetuka muki yali ya millions sawa eno wotwogerera tuvire mu millions sawa eno tuli mu trillions tuvire mu million twaira mu buwumbi twava mu buwumbi tuyize muki mu trillions nti sawa eno budget yetukola yaki aye neneku aye ebyo byona nti sente edo dusubira kuba budget n'enteekateeka kyova oli kubana nti n'okubala abantu bali bakolaki tutegeere bameka na bintu ki ebyetaagisa abantu bano bajabo planning aleki aye ebyo byona obikolanga oina sente esente edina okuva nga mu government dina kuva mu musolo dina kuva muki mu musolo aye mperano abasuubuzi kyenkukobye nti ekizibu kyaibwe teikoba nti lwaki bali kuwaki omusolo aye nendo okukobera twali ne honorable keyo mu parliament yena anakyogeraku nti tuli kujja okweyagana nti eriyo abasuubuze abaida beyeta ba investor aye nga bali kuida aye kayinga bo bali exempted
nga bote basasula muki musolo era ayi nga obafuna amagoba kaye sente dona baditola mu badiza yowa ayi kayinga investor wa Uganda bali ye bali kuido ku competinga naye ali kuwachi omusolo olavere yaleta ekintu yaleta tibaleta nti baida production igikolera wano abandi baleta finished goods ayi badireta ayo lokuba nti company daiwe libanga dili exempted nga disira ku musolo batunde ebintu kaye ebikosa muki omusuubuze ali tolere ebintu ye nabireta nga yazira nga ye azira weye walira muki musolo ekyo kyovo oli kubona abasuubuze ayi nga wo kidi nti wobaleta ekintu obali kireta mpera nene enkola yetuliko nti enkola eyo ebaire ine engeri yejogema muki ayere negiriza muntu nti olaba irawanga yo musolo nga yinzoko bati ebintu byendese bya bilioni ndala ayi ngalese ebintu bya bilioni imeka 5 kitegeza ki nti enkola eno yebali letawo eja kumutolayo sente dene dakola ki daleta ye kyabona nti wano wabaira afunira ko omukisa nti wabaira lese ebintu 10 nako batindese ebintu 8 wakiri yena asobola okukompitinga nole ogoba waku nga tasasula muki so musolo if risi ekuba okudoji mala okudojinga misolo nti wandi wene mu wa URA wakubendo bawo wakoboti bino byendese kuba nti mpedano bire bijja kuba system nga ebintu byona bisasulirwa kuki ku system okusinza bwokoze eki bwokirese kyovubona nti ekyo niche kizibo ekiriwo ayi kentako okoba nti kisa ino kuba abana bali kwekalakasa bana Uganda ate tuli kutaka bana Uganda ni baba beba kulankulane ate ni baba beba ilo mochi omunani nze kyendikoba nti twandi baire wongelevu yona nga tubule je favoring o tukoba nti o wali omu ali ku musolo o wali omu yena wechi ayo yabo kubona andi kwa baku wako kyobonera tuina bujagari aba masandalaze ni rero runo tusasula masandalaze gebudagari ayi ni rero runo tibasasula musolo ayi nga ifetu sasulachi amasandalaze ayi budagari emyaka jemaze jona tewachi ayi nga kayo omuntu ali kutta mukatale akeidinda ali kuleta mu omugugu gwatwe irere bali mu kubasasula ki omusolo nze ekyo kyonka kyendi kubona abantu nankubadde abasuubuze batukobere tetuligana bayisa kuleta ba member ba parliament aye obo kuwagira abantu bebataka aye kentako bakoba nti no muri wagira abantu 10 muiza munene abantu ba member ba parliament ayiswe ogwa isuguli wotu approve aye muleka abantu kayebo mukolagana na baba technical people ni baba lete bintu bakoba ate kusinza ku kino kyetuwine kino ni kye kiriwo ni bakobera nababaka ekisa lwachi ekyo wekibawo no musologo twabanga tukolereki twabaire mu parliament eri ebintu bya twagaine onalo okoya isa kukobera onalo baba tuwaiza kukobera eri ebintu bya twagaine tukoba tutya be abo bano bo mulitola ku musolo muri ko batuwe abasuubuzi okusisitimu eyo twabasoloze bilioni 89 ayika yitu inogo tuli kusoniga obutawa musolo bilioni 79 atenga musosemu wala sente atenga tusose oba kumuwa sente atenga neitaka tumuwaire lyaki no musolo mwankamu tosasula kayi no musolo tuli mukobata akola ki atasasula awo musuzu wanigirawo go tuli koba nti ogwa abasuubuzi gujasoloze bilioni 89 ekyogezaku oli kibona bilioni 89 ayinga kayole yetukobye nti investor ali kuida tutamu sente tuli musoniwa bilioni 7 oba 9 ekitegeeza singole yena abawa muki omusolo nitukendeza ku maybe bwa percentage ngabona bawachi bawo omusolo tujja kuvaayo Uganda nendo okukobera nti ntambuyire kwensi funi omukisa abantu ebeka gomengeri yebanonze ni government ene ya president Museveni funiso omukisa nti ntambuyire eziransi ebawo ngezira muki musolo ayo omusolo go waire kiki kyeguli kola kiringa abana kuba waka nga balima aye omwana n'omukyala bakola ki balima
okulima lwaki benda okulima bafune emmere bafune sente emmere eyo batundeku bafune sente dinabesaawo muki mu maka mperano iwe baba wovere n'otunda nirotunze emwani oba duuma n'otagulira ku baana mmere abaana bayinza okuba ati lwaki tulima enva botagulira abaana n'otagulira baana iva abaana bayinza okuba ati lwaki tetujja akola ki tirwakuba nti bali kwekalakasa ku baba olw'okuba okulima kuki so point yo ndigitegeera abali kwekalakasa walingira nti omusolo guli kukula guli kweyongera buli aye ebiva mu musolo kuvamu mu musolo tibiri kuchuka nkwino tibiri kola n'ekindi ekyo kyenkuwaira abasuubuzi nze bendogeire ku nabo abatono nankubadde nga tutwaire ku bakoba ati lwaki imwe muleka bale abali ku idotu nunta mu sente bajanado kuba mpenano abakola bujagali nenda tikola nti kibakola bubyokola bujagali sawa eno niwo baja niwo buuza nti ngotwaire ku bujagali sente debafunye investment kyeyindi yebakoze era sente debafunye mu ibanga bukyanga bamala masandalaze sente dodigira era ku sente debafunye kwa kava kwe domusolo imeka in fact basigaire batunununta basigaire nga batukola ki ba investor bo wulira baida baleeta nti bali kuleeta sente kirungi we ba investor okuleeta ki esente lwaki mukuba meza nga abaka ba parliament ebintu bindi ne mudema waidi chovo bona batweta ba honorable ayi lwakuba nti abantu batugema muki ate ntako okukobera nti abantu abandi bakubemeza tiko banti okubemeza n'okumatizaaki andi okubemeza obwe wakainia mperano niwo wakania okola mu opposition yawo opposition okuwakania tine ekikulu waidi nze mwezi gwa Grace nendo bakobera muveyo ku bantu bano abayirano nti kuwakania ngokuwakania tewakania nga kunankoba ati nze nendo tifu ne musala kumusala awo abao kuikirizaganya lwaki wabao okukire eno ida kuwakana awakana n'omuntu abone nti ali wakana ayi ng'omusala guli kola ki ayi nga kai service mu bantu ere tediri kola ki tediri kutuuka nze ndipo ena amasandalaze wenaidira mwezigwa wenaidira mu bukulembezi mu 2026 eigombolola lya Butagaya lyali mu erosi mu 67 mu igombolola omwo mwali mu erosi 7 gonka nga no sandalaze only 7 sawa eno wendogerera ninzo okubanga mbuzayo ediziramu naire kikondo naire kirala dinzo obutatuka erosi mwenda kunkaga no musanvu ekitegeza nenda service ki natuka ngo wife mu igombolola lyona muzira ku piped water naikontona na kujja ku midumo na kujja ku bibali sawa eno woja ntina magera piped water ki aliyo edoni service dendi kola ki mperano inzo okwauka ne constituency yange nkiwa ne yo honorable okeyo ne dindi abandi abifa benare abantu tibenda ntikukuba meza chonka niwona kuba meza yenga toli bakolera service chovobo nanti nife tutuse twagema kunimunsawo olokwenda